Hrvatska televizija uskoro će početi emitirati novu seriju, Miris kiše na Balkanu. Ekranizacija je to romana srpske književnice Gordane Kujić. Serija prati sudbinu židovske obitelji u Sarajevu u turbulentnom vremenu Drugog svjetskog rata. S redateljem Ljubišom Samardžićem u Dubrovniku je razgovarala Sandra Lacković. Pamtimo ga kao vrsnog glumca iz kultnih TV serija i filmova. Serijom Miris kiše na Balkanu Ljubiša Samardžić gledateljima Hrvatske televizije prvi put predstavlja se kao redatelj. Ne krije zadovoljstvo povratkom na hrvatske male ekrane. Zahvalnost u stvari HTV iz jednog običnog razloga što smatram da sam kao glumac u stvari doživio pravu pravcatu satisfakciju u jednoj televizijskoj seriji Kude divlje svinje koju sam radio davnih 30 recimo godina unazad, ali u svakom slučaju u stvari jedan veliki praznik za sve nas. 14 50-minutnih epizoda prati sudbinu židovske obitelji u Sarajevu u turbulentnom razdoblju od početka prvog pa do završetka Drugog svjetskog rata. Ovdje je bila jedna harmonična porodica, istovremeno sa 5 ćeri, a 5 ćeri koji su želeli po svaku cijenu da se poudaju, a pošto je Sarajevo jedan grad konglomerata u kome su svi inoverci, to su pravoslavci, katolici, muslimani, onda su se oni zaljubljivali od njih. I tog trenutka počinje u stvari jedna jako dobra, interesantna, uzbudljiva priča. Jer jevrijska zajednica u stvari ima nepisano pravilo da ne smeju da se vezuju za inoverce. Međutim, otac i majka stanu na stranu dece i u jednom trenutku oni kažu: moja crkva je moj dom. Ja ću ovdje i da se radujem, i da se pevam, i da pevam, i istovremeno da u stvari slavimo kad je susret ili kad je ljubav ili kad je svadba, kakvih je bilo u tom njihovom domu. I ono što je najlepše to je što se ljubavi dešavaju među ljudima iz različitih sredina. I što je suština ovog romana, što je možda i povod bio da se on pravi, to je da gde god vi bili, gde god živeli, ako volite nekoga, onda više nema te prepreke koja će vas odvući od njega na neku drugu stranu. Serija je 4 mjeseca snimana na lokacijama diljem bivše Jugoslavije, pa tako i u Dubrovniku. Njihov važan trenutak u životu je da u Dubrovniku provedu par dana i dešava se, oni su naravno u velikoj ljubavi, ta Mirka Vasiljević i ovaj mali, kako se zove? Siniša Ugović, da bome. Međutim, naravno, rat prekida tu idilu i ljubavi, kao što ratovi čine čuda, tako i njihova ljubav, naravno, gubi od romantike i rat ih konačno vraća opet u bombardovani Beograd i tako dalje. Tako da se u ovoj celoj priči prepliču rat i mir. Rat i mir i patnja i tuga, radost i suze i sve to tako sprepletano kroz njihove sudbine koje se završavaju ne tako baš kako bi možda gledalac hteo, ali pošto je autentična priča, onda tu nije mogo čovjek ništa ni da doda ni da oduzme, nego da prati priču pisca. Sve je to odigrala velika glumačka ekipa, među njima 2 su glumca iz Hrvatske. Naravno, oslonili smo se i na 2 glumca iz Zagreba, odnosno iz Hrvatske. Jedan je Stipe Kostanić, koji je s mora, a i Goran Navojac. Znači, to je ekipa koja mi se čini da je u stvari zaslužila jedan veliki aplauz i veliko poštovanje. Nakon 100 odigranih uloga u bogatoj karijeri, sasvim je razumljivo da iz Ljubiše Samardžića redatelja progovara i glumac. On odglumi svaku ulogu, pa čak i ulogu balerine. Tako da balerina Riki imala muku sa njegovim piruetama koje je ovdje na sred Straduna, molim vas, i Kneževog dvora, igrao je balet, a glumcu svakom, ako je tuča, ako je nešto što ovaj nije shvatio autentično, onda to Ljubiša odglumi. Tako da verujte, sve liko je odglumio po 2 puta, jer glumac čuči u njemu. Nije on nikad više izašao iz glumišta, praktično sad igra nešto malo se pojavljuje na kraju, kao Hitchcock, molim vas, lepo on samo nešto završi priču, ali u suštini glumac je u njemu i dalje. Miris kiše na Balkanu HTV će emitirati od 6. srpnja na Prvom programu.